Iboya nontubo kona kanya gakwatana abatu kindeto chieto unibeto awini wa King'ero na mwona niile wetu wa mathithe otukoboerwa ri Purity Richard yayamu yajara tukuthuranirite otukoboerwa ri Yaria tukuthurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Njako thiatira kioto gia kana ko karaga kwirekana okwira njerene chendo gochiethe mwana achiari skuru ya sekondari ya Kamwango kolota mwarimu munene ore baba inge baritete ana boss kuruneu arethi ntere chia maili tatu kuthete iwongile kubwa makareka ya wamba bondethia na kie murimi we omeru aretwe mureka kutherema ki urimi boy kwachie Gakwata ogeni orengi na kiuria gietu giantukwerwa aretwe kuria no aneri ingwera thirikari ya William Ruto erutete miakene ya wethato no aneri ingwera thirikari ya William Ruto eritete miakene ya wethato tongeriene arikana kwethiro kiaraniria batu kulokira na betu SMS ni 23578 23578 na nyaki mitandao yetu yokinyanilia Wero TV Facebook twatirito kwethira tukithoma gichoke yaku oburaye kwithira geto kinyila methene to yandeto no aniri hingwera thirikari ya William Ruto heritete miakene ya wetha tutongeriene 23578 na twatirito kwithira tukiamukira gichoke gyaku tukiambiriria ni ati nja ya Bravio Nchege kana kamwaka yumwe karagatire oturo njerene chiendogo chia baitheni kuromba kioto kia mwana obakiwa inyanyuma ya kuringa riboti otea bitha wa burithi wa kinya antware karikarire thire kibwethi kiribo kenda kwithira bekinyanilio chonkoni nyota yone ndikioto kia mwana o gitikeya kurira nthi ibataririte kuria kwanirwa kwa kimwandiki wetu andeto Nicholas Chabari kuma mono kwa kworowa indetire kwa police ndetanda ripoti kuma tariki 26 cia mweri igwenana family ya Peter Anjeroge yethiritwe ikithi iguru na nthi bagitagia amwanka ntere cia mao kuthingatiria amwana agwao Bravion urano ya kwirikana arukirwe kirinyani kia muna ntere cia area rui na mwanka athaino gutire kioto bakona bakinenkerwa police nitita gwetha kiande ekiwa iyo ndandikithire statement na ndandikithire bobo ndandikithie mwana ikaraene abete lakini untakinya kwa police kwandikithie mwana ikiraene awete kinya bo bare amwana bawetiri mwana mnene ibo bandikithire statement bo ntari o mwana akiandikithwa lagumu batena mire kuona mwana na mwana awete kabambiririo mpangira mwana bwithiri postmortem na mpangira kubwithi postmortem unde weta ntukwe postmortem undone untubote kioto kirio no ntubatire na masing na mwana awete bona ala mwana awete ongwa na inde bro untianiri na ndibwa nkoro ko buthugu muno no ntuindone agathirikari oni eti unthiatira yaga kwina ntubario baborwanite abo bende inya muno kuthiatirwa ande mwankira thai kungana no chungu bura nkuibwa no ntubo withacie kuma tariki 26 bidona ovantu kenda kila siku ngarama ngutumira ndeta no nkurita pesa lakini oteo mabo kuthiatwa ntemeagwathira mawa kwingari mwaki no ntukila siku ndeta nkero ngari te yangari ni mwe ngari te kuoneka na ndaibo buthugu muno kinyoro ngeta wetumbia cia mauta renge na ndete askari wangu barero mbia cia takwana rinya mwana wethetwe lakini bato ya tu takwana no mwana wethetwe nyene na muna neka to goranga mbrenda kari no mwana yandikithia mwana ikarae ni awete thai mbrenda karua kwa mwana uwa bandikithia karae ni awete mbrenda na case campaign na kwa to kaluli awete ka campaign amba athani nya Oscar wa namba taite faro mbrenda ataro mono kwa baswa witie mawa mthiatata mwana ora baetaragiria mithangiko ira bakuthangikwa kinyane mabitha abokaria bariuga ibathingatirwe kioto kia mwana wao kienda kioneka thirikari yetu ntethie kutyatira kie mwana no ntubo bonthe baithiri mwana erinyene ria muna
wakinyote wonekana no te wakinya kumenya kusikana manti ya mwana bura kwenda inthiatirwa akia mwana na haraka sana no nteo otumaira ngarama kila siku na beauty kuona kasio otumaira ntuko cionthe kuwende ugethira oni thirikari nkumiromba ngilion tubo sana taine tukona kwa manto ange kumetu ndani au kwa tukafairo ya kuthoma tu nyeto thomerwe kwa tuka askaru metho yo muthatu na ara kuthoma kwa tuka ngia ko yokia kuthoma kwa tuka manto ya nyata 25 alafu ya 26 romba re thirikari kintetherike kayuyu ku wakwa kuma tariki 26 tutura mawa na tutuma na shilingi 15,000 wontuko kuma kuria na kunywa lakini thirikari yetu itotonia kioto kia mwana wangu kumeria Rũĩ Gembe Central Betan Class Chabare. Tugeta mbere ni ati skuru ya sekondari ya Kamwango he Antoni ya kuingwa nyuma ya aciari kathomba kurita na bo skuru ni ubaitariria kuria kwanirwa ni utongeria aciari bolotete mwarimu munene Patrick Dunda bakiwa na arere kuria marado ya Rũĩ ontobotierete Rũĩti bioro bia skuru na bio bikionekana bia Antoni achike ontobotierete aritwa batena gonto kwa witetheria hamwabo olwamiri bwa skuru na inyamo lwamiri wa kithomo sub county ya Muthambi barete kwithira bakiariria makarika ya Martin Mugambi gatumenyethie chuna njira ikinyanirite. Emundirire ndarubini ya ndeto cia weru ira murikana kugwirira cukuru ya sekondari ya Kamwango wandi ya Muthambi kiri gicigo mbunge kia Mara. Ndikirari nawe na nde oni kubura bote ntuko yenu yotewa na makosa uyo nde yakumira. Emundi aciari baumagarukite mucemanio nikenda kwaraniria na ndiki bandeto. Mathina maratukerukirite kuma gwinde kuma form 1 mwanga form 2. Anai karibu matutemburangira nguo Mwaro akwa na umire cukuru akiriraga ndamuria imbio kuririra ambira indengatua mwarimu na karinga mwarimu na nkomango kwe mwarimu andumanga akimbira nkwininia matina kuringana na aciari baba Kamwango cukuru aritwa baturaga Muronua Mara gutaruje na kithakani kuna nko cia kurugirwa cukuru na aciari bakiriaga mbeca irane munthi itoro cio na kathingato unto gukwina na maunto mario roje twina roje rwa 24 hours na tero amita ruteleagwa 250 o mweli ana batuka batikwa na roje rwa kuramba ona murugi atikwa na roje rwa kugitatia rwa kuruga gento kingi kira tukanga bia muno ana bakiaria na ati kwi murenya kwa twikite kwina into jia kudiwa mutu wa kuruga osoro watwika mutu uyu ati principal ati ona mbeca jia kudiria reverend ura atomirwe resi area kana ta sponsor skulu eno no ambira kuruta mbeca diariria na ba mutu barugagirwo osoro beba cerere kuringana na thina iga ciantigo korokera gukunde muciari wa mwana ndutereta ngirisi ere cia development cia kumenyera skulu na kwa tha ino ana bakeya bariuga barithi kioro iguria mai bioro bia oyurire bacoka baganirua kioro kia arimo na ana kumagu ana bationa kuria kwega barere rurire na rukoiruba kurugirwa na runda kinya nkoria environment re twarutaga ciambi cia gutethagia pipe cia tureka bakathipia cio bakiongera bariuga arimu baturaga kurumanga aritwa baba bake barumanagiria na aciari mwarimu na mwana no abatere kuigua kimenya oronge muguru nuntu kwa mubura wa mwira karita nyugwe ende kwa mupambia kenda ruta kanichereaga kanijenu era rutithagwa na taka mbia waga muothio gwa ciringi 50 ikorumua imwana kurumua mwana ende twareta ana kuthukuma kana twareta ana kuthoma amonkatha igi nyani ngwai nkuigwa nogeri manto jajare aja na gukombeka sukuru teketho kina kila kitu giku lakini management pua nokui tiyo okatha twina principal mwega na deputy mwega uware kutha ici deputy atina thina sukuru kama nenjo bwega no to matiro si jonde yeku sukuru ekara bwega ana nabo batire mi bathiki rombari andiki bande toko gwata machokio kumania na mwarimu munene na nkinya rwangirwa kithomo rira ringa iga nyuma yabo kurega guchokia biuria biandiki bande tom. So what we are doing is extremely wrong and we remember I told you in the morning but we have disagreed on what we agreed on. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara Bitagwa Martin Mugambi. Akariba kuma maili 3 ibaritite maoni yoko ni oritingwe bwa Rais Ruto wa miaka 3 thirite ari wathanine
bawete baiba kumbota la mirandi rabagunekete nyo bakirigira akinyanilia mawirane jawe nkabo akebo ibakromba gavana Mutuma kwinyilia kuwata mbaru thirikari bokenda kombo bakubiria boya Meru miradi ya wetina mbere. Marion Karugi no tuthuranirite riboti. Oria Kenya betete na mbere okungwira miaka 3 ya utongeria bwa thirikari ya Kenya Kwanza utongeria ni bwa Rais Ruto akari kuma mairi 3 igembe Central ni basumirite kurita maoni ururia utongeria bo araba wete ni bakwata mbaru thirikari ye nonto ni bagunikite na mirandi kathumba ya weti na mbere na no beterete mirandi ingi ya wira ni bora rais ya bekire nangu thirikari Ruto itonete ni kuruta ngui nonto akangeta ni twogerete thoko nene mno na ngui ngi tukoni giriteka nindi to support thirikari Ruto tukiwa 2 terms kithirikari Ruto miaka lwe tu kumenya baturutira ngui mbinge mno tugwatho kinya kurene nara indi to support ruai 2 term na twire antu bonthe thai thirikari nio yikuo ote thirikari ingi twinio no yo thirikari twinio president Ruto kwa kinya twathura ka tware kuthura no yo thirikari na muntu akiaunkuma uongozine atinjanja wana ndaika inkai katumwe ita aendelee kurutira antu ba Kenya ngui kenda tuona maendeleo no tunatu promise ita manto amaingi kinyetha ya tabwithika tukumea yakabwithika ni bauritie gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia akauma thirikari-ini no ntwaunio akumba kuthira Meru aito goromba gavana eto noe artarire ngui na thirikari ire ku kendombo tuthane nto bingi areta Meru na kinya MP na MC botha support thirikari ire ku yombo turutira ngui no turetera maendeleo ntu yo tweterete gavana Mutuma ria thirikari-ini endelea kurutira antu ba Meru ngui no ntu yabatu yakangeta yarua ritu na kindu tusherekea twina thiete wokwa kangeta twina ndarasa ibwithitwe ya Tolobu na Kitwene mutebo mbote thia konte Meru ate thirikari ne ngona tukenda bombo tulitangu na tuthinja tutayo mbote mkono no twingi twata mkono ndene gembeteretu na yeni ontumwa kiriura wari gavana Peter Gatira umnya no ntu bado turi antu bembe tutwire itwaminire munya twamwakura miaka eke 10 lakini miaka eke 5 lakini antu baua munya uwe utekubwa gavana baua riange beya bakira itu thai na tutwitite kwa gavana etu Mutuma kura siake ira mbingi nyamanto yanza mbero ya sibitari zaitora ya sibitari ntothingia ukuma enda munya ngwenda kwira munya ya goria gara sauti ya to ofisi ya ngambi tebuto meogerezo kabangase muntu atwana no katwa musogere ngetutamu munya no atonda murao agaruma mweshimiwa atothogeria gavana otu gavana uma arago biciereria ara erithatu utebia tutethia ayira garangi ametiao ara na kompranitha cia ore gavana miaka 5 kondra kuya nunde tana no rata ndaimige mno cia tobembe na tiania atogora mu to bedo sogirenge dena sogora ndoro to ambedo to suna nunde to atoria na jirani beto batiania to aria nkiripotera Weru TV kumembe betawa Marion Karugi wa Naftali. CC David Bario bathiatene na MCA wa Kanuni Josephat Mugambi bakinyete ndarasene ya kithaniro kuthoya murandi ya kwagirithia ndarase uyura yucokerete nyuma ya gavana Mutuma kwithira kiyukio tongeria ndarase-ini yatumiki nene kia karino ntunie watithana kia antu ambuye antu bangai muthathene na inyanthero kaiteno kauna boa kariba kumanteretia luluma ibethirite bagiokia mathete kuroregie wagi bwa stima na nyota barikia kwa barabara. Dennis Mugendi na riboti unanjira indaya. Nyuma ya kariba nture antu bangai antu ambu na ingiri shigiritie ndene ya wandi ya Kanuni kunyamarire gitarira jandaga sene ya kithaniro ngai na igitwe makaya jao arena ndi igwako na utarambu nene ni thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira gavana Isaac Mutuma Ntwethingia na MC Josephat Mugambi murandi minister wa barabara David Bario bakinyete kuraitha ndarasega watanithia antu banderone na ba saindi ya muthathene na nyanto ambu na nkiene oeta thimba yonthe nara na Kailone na Mokweone gwitia kirindene nara ora Kameruni na tera antu bara bonthe barita biashara cia mira na kurima antu bethera bonthe miunde na iyo ndarasega watanithia ende ni ucoke nkatho cia mwanya
kiwasiri yetu na mwana ngabana tekuanika ya bangwa wako ruari ndase ya bangi kuma 2020-2021 lakini thirikari aciari kuo kuma thirikari arikuo ya Kiraito thirikari arikuo ya mwekuru arikuo urarianga burarauanga kabati swi nini itakirwe na netengeri mbecha lakini ngabana mutumari kweya ba watania na MCA chairman baiko watania nwe kwa tukandarasi tumiake nike no tukoleile kona maendeleo ya thai to mona yara ku mbere ya mbere yara kabati kaende lakini kabati kaende otibu gatutethacia wandini ya kanuni kuri na witi na mbere na kuwandini ya kiguya ntobochi ntore ne aruruma atu tuagariba ke muile village batu na kwetu tutora maundune batu tutora kwetu tutenjira sebetira batu kugethera kuna maiti ya kwete ntore ne yetu batu gotweka katokaya tutenjera kabako ejete mwanka na vile njege mwili akilomba kura ndo na mwanka thai kabako debu ato bwetheria kinya kanunu na tutamona bana wetu mutuma na imutanosia batwe na laithirite ke mwili ne aumite na laithirite ke mwili thina ira twe na chocheroi barabara stima na kumyawe ngwa barabara cietu na itereti antu kuinge kwe utuko ndero akuya thaithatu ende mutuma na kumya batu tutenjeri barabara na kumya barabara yetu bila bieku inkomongo ende ate tutethacia na ndienda kuwa mwesimi wa John Paul ukiakuthira batu no yire we ya form estima toyo lele ke mwili na utekomya batu imundu na tutwire kithakene tu antu bake mwili John Paul ndienda kuira ruari batu bware otoleithiria bwina mutuma weta muntu wiyo turomba kura tureke mwili weta muntu lika na we na ntubo nya mutuma tureke mwili batu tutebo kethira tu tulikana na stima cietu stima ikiagoria wakana kwetu batu toriwe stima cianga bana iteagana Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe South, County ya Meru. Akariba maili tatu barabara ya Mwankene jwa Meru na Isiolo ibaboithetie maandamano na kuinga barabara ya Kumaroire weta Isiolo bakithetano ntobwa kuongeleka kwa wamba bondethia ntere ubariwa wamba boibo bangaratanete bonene arani ndibeje ni mukana jwa ntuko ithatu thirikari uchokia ndethia chioka na bethire bagetie maandamano ya manene inyankuluki John Thiga gatumenyethie chio Atori ba maili tatu tigane West Mwankani wa kaunti ya Meru na Isiolo ibaruthite maandamano makire na kwangaratania ugendi kiri barabara ya Ruire kuthi Mwanka Isiolo ikira bakui wamba bandithia cia utabarikia bonene ntere ino ng'ombe ciakwa icietere kwa nja no gao ndakarinde nyumba gao anto bareja bararuurira ng'ombe cireta bararuurira cia njirani ungi beweta nabio ote atwera thirikari ya ombere kwoja batu itombere gwita mobici na gwatweka inyote mobici tukumba gwita ya manene no tukatu gwita inya tukarigerua ni untu thirikari yetu neremi ututhingatira ng'ombe batu tukaria raia itwiriterete gukua na gutiga twathingata ng'ombe Mwanka twabera tiji lakini barejere na kifaro kio kinya kiona ng'ombe kirathira maguta turagura maguta lita 30 kenda baturikavira ng'ombe cietu lakini irio bonere maguru ja kwana na maguta jetu tugurite na mbeca cietu cia muko tukauria kethe thirikari kera thenere yambiria utethui mwana inchi onthe guru nara bakorotithiria kiara kiri minister wa ukaria bwandainwe Kipchumba Murkomen nontu bakurega kubathikiria kiriro kiao akagita karaja Murkomen wacha kusunguka Murkomen na tu interview ya kina mama kwa station kuja mahali shinda yetu iko Sinda ya Murkomen si kufunza askari vile atafanya kazi. Huyu alienda training, yule mwingine alienda training. Sinda yetu iko wewe au pay askari resources za kuingia mustuni. Na ukiwapea resources wakati mwizi amepatikana ni askari, ni mkalenjini, wao unamrudisha kazini. Wakati mtu amepatikana ndiye ameiva ng'ombe, ni Moturokana, wao unamrudisha kazini. Ni lini wizi ya ng'ombe itaisha? Askari walituambia mahali ng'ombe zinaingizwa hawawezi wakaingia, labda ndege ipande juu, na tunaona ndege
sunguka sikipiga kampeni ya 2 term, mbona isipande juu siku moja irikave ng'ombe ya mwananchi ndiye akubali kupeana 2 term? Ikumania na maandamano mama undu gutemete bamwe ba maafisa kuma kithirikari nene rwang'irwa ukaria baumba kwigua bakiya kuthikiria kiriro kia andamani baba na arende babekirite gwirane ati kiriro kiao gikuthikirwa na bakaumba kwigua bakiona manto makiagira rua. Mimi nikitoka hapa kwa sababu nimeongea na wakubwa wangu nikiwa hapa, naenda kwa ofisi yao ili tuweze tukae chini tufanye vile ng'ombe tafuata wapi. Ripoti ikifika kwa county commissioner hata kwa president imefanya nini? Imefika. So ukweli wa mambo ni kwamba ripoti yenu, kilio chenu kimefika kila mahali katika nchi yetu ya Kenya leo. Ikumania na muthuro munene wa Karibaba na arende banengerete thirikari mukana wa ntugitha twake utigira ndithia ciao irire ikite kwijicio chokua na gwaya kwigwa tugu bakarutha ithena gina maandamano matono akairi mwanka kirero kiao kithikirwe. Kama serikali itaturundishia hiyo ng'ombe baada ya siku 3 tutaandamana, hatutachoka mpaka ng'ombe za mlemavu sirundi, mpaka ng'ombe za majirani zetu warundi juu hawana kitu kingine. Kiripotera ndetho cia Weru, Mbita wa John Nthiga. Katho cia mwanya muno kiewe John Nthiga no ntubwa riboti na kumania yekiuria gietu ntukierwa rina ratukuria thira nwaniri ni uritingwe bwa thirikari ya Rais William Ruto miaka 3 utongeriene arikana kwithirwo kiaraniria batu kulukira namba yetu SMS niyo 23578 na twatire tukwithia tukithoma gicoke gia kuoburagio tukinyila methene tu ya ndeto imwe chentumirira tomba kwithia tukiamukira kuwo kwithira kiwa Ruto hapendezi kamwe atangwa chuku Sukani Maria kutoka Meru. Nitaitas mimi kazi naona Ruto akifanya utikio tugukenera turia Karibatigania West Nongo agekira barabara ya St Anne weta Kagaene weta Miomponi ikome kumantere chia Kagaene kongo kwa thirikari ya Ruto itengwereti nyani nikioritingwe bwayo nontu ikampenine akie ere arikana kwithirwo kiaraniria batu kulokira namba yetu SMS 23578 na ngatiri nkwithira nkithoma gicokio ya kukumania kiuria gietu kira tukoretie ntuko ya Irwari atonekanya kunogoka nini endu twachokera imurimi uri ume na ratukumureka rono rwa Robert Kimathi orombete kwithira kithara na kuombana anene kiurimi bwa ikwachie na ithirite nende akiambiriria kwa mataro harimi bangi ibo kendo tiri bakwithira bakiombana inyuma akaita ati kuraya ugeta kuraya. St Teresa Mission Hospital Kerwa ni kugwata ugeni kiricharitu wa kilomita 14 irane kurwa na murimo jo cancer Jumamosi tariki 18 mweri jo 10 mwaka jojo aretu kambire cibitari ya Kerwa mwanka kianine ga Kinoru Stadium the mona nusu shero kere gwatanira na atuwe twetanie tweyamwe kenda turinganje kiaje ba cancer twitane manto mwanya jegie cancer na kuongera kadhalika gogetura screening ya murimo jojo na kinya kugwatira aje ba murimo jojo na njairia iringekete nimba jo sha cancer kianine ga Kinoru kukethirwa na tournament ya football na mantu jangi kathomba kugwata mbaru mutaratara jojo gura t-shirt na ngiri emwe mwaburi na ngiri na 500 kana nkobia na shiringi ngiri kana utume utethebo waku kerepe bill number 303030 account 3366# guko negotea baratu endete na weregero kire baratu kuruira nonto bwantito nkoro kiringa thimo number 0727811041 kana 0703726321. Mimi nasema ugali ya Lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa super tu, kwa afya bora ya jamii ungapoa ni Lea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya Lea Premium si complicated. Kupika Lea Premium si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you.
We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Teke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ya na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwikira ode kuri ngathimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Je, wajua unaweza omoka kupitia Times UDT Sacco? Jaribu leo. Nunua shares ili uweze kuingia kwenye orodha ya washindi. Kununua share moja ni shilingi 100 na unatakiwa kununua angalau share 10 kwenda mbele. Mshindi wa the grand prize atakuwa na nafasi ya kuomoka na gari aina ya Probox. Pia kuna zawadi za kila wiki ambazo ni gift hampers, airtime, boda, dairy cows, fridge, solar panels, TV 43 inch na laptops. Omoka na Times U Sacco. You buy shares, you win big. Kwa ujumbe zaidi tutembelee katika ofisi zetu Nkobo ama utume ujumbe wa email kupitia info@timesusacco.co.ke ama piga simu kwa 0703770457 ama utembelee matawi yetu ambayo yako Nkobo, Mitunguu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kadhwana. Omoka na Times UDT Sacco, your timely financial. Times UDT Sacco, your timely financial. Nunua flavor pata mita. Nunua 300 ml Coke, Fanta, Sprite, Crest, Stoney au Novida. Cheki pekelea yellow utume code kwa 40111. Shinda bundles, instant cash ama uwe the next millionaire. This promotion is a game of chance. Terms and conditions apply. Please play responsibly. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Ngakwa tugeni orengi na nkatho cia mwanya muno nontu bwa kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu cia weru thaa 3. Atwichokera Robert Kimathi ni mutaalamu wa waka na maigendu amwe na bona arekanire na ngweu na ithiragi ukuma kiurimi. Kimathi nombanite bonene kiurimi bekwa chimwanka inyambiriria kwithira akirita moritani kiarimi bange kimurimi we ome kiumia kino kuritana kutherema kiurimi boikwachie.
kuma kiri gwitwa mubundi na kwa murimi wa Ikwachie na Nandi gutuika mwarimu wa arimi baki Nandi ba Ikwachie. Kimathi burikithie untu bubu. Kimathi ni ntwire ndi mubundi na ndaitanga ngugi miaka kithumba, lakini ndacoka nda shift ndacoka kiri urimi buru. Ana ate Kimathi watwikire mwarimu. Nchithite ndi kwa mwarimu ndi kwambiria kuthithia mbeu. Ndaritano mantu jegie ni kuthithia apical root and cuttings. Kwa na ndikenda antu nabo bamenya mantu jegie ni na apical root and cuttings imbi. Nionda yachithira unde kwa mwarimu kinya kethe antetera kuthomera warimu. Ngugi ya were nene kiri kuthomithia arimi kithomo kegie utumiri bwa uthia kirurimi bwa Ikwachie mono kurima munda bugitumagira tractor na ichembe biria bikumenyera muthetu. Urimi bwa mbetharo ndumirite ni urimi bwa Ikwachie na mono ba mbeu ya Ikwachie. Kira tukuthithia kiri arimi kubaitana mantu jegie ku shift kuma kiri murimire yothe twira kurima na mirao tutonya ki mantu jegie na mechanization, conservation agriculture. Nonto bwa climate change ira twinayo igite na riri ngaiete kung'ana na turingia ndari mibethro inyanga iya ura enkai ibakuona maciara. Ichembe bibi ibyo bireku kona ndi tucokete kiri system ya gutumira chizo antwa disk na muthetu yote kuthangikwa muno kenda tumba iko save roje rwa ngai enkai rukethrwa rutireta kuraja ruri wara kiremera kiomba kurutumira. Murimi noragwa kumenya njira mwanya cia urimi bwa kireu nathime muthetu jwawe arafu acoke atonye ki mechanization atumire chizo Antoine disk karagita eu murekere murimi wa Ikwachie ekathuranira munda imwandire imuwirire na imukethere. Urimi bo bagutumira ichembe bibire ibwa miunda ya Ikwachie ake ni into bionde ithiro ni Ikwachie ithiro impempe ithiro inkano ithiro imung'au kintu kionde kiri punka kuthuranira munda urimi boibo sawa. Antony Aweru TV murimi uri ome na kome Kenya. Mutino yo monki yoko yeri ntureni ya maigene kirwa na ariara nyumba ya jemwe yete buruba taoni nyagento yemwe ya konokia jaine ndine kuromba atongeria akabwa na endibopo yeyo batetheria na intobie tumi na rakaumuka monki yoga tamenyekana ya brato tariri mwadiki wetu andeto gakimutegi. Famiri mwa kuma maigene kirwa na arine tigitwe tena kiraro na gia kuria na inu nyumia mutino monki utakumenyeka kaumoka ukumira na kubithia nyomba na gutono kunkinya gatamenwa kanini. Kwina kimako giki nene muno ikwithirwa muturi ucio wetu mwankana ndi gutigintu aratigirwa tikague nako tika nyombe nako gutikio buru inya bwingo bwategere ibukona nyombe unu kare atwinto inya tubia kure Ikwachie abita paka yite kunde kaumoka monki gatiromba kumenyekana tontu uni ndungi ari anja irombonere mwanki yukiuma na saindi borguru na irio mbugiri aja ndageria ora mpomba gutethia na ndaike 10 mwanki yujuka jukuthiria ngugi iromba ria aturi ndikire antu bawendi wega mwana atongoria gutonyera muchuyo babatetheria no bonde gikaro kana kaguoga gwikira iromba itu antu bawendi bo bwega na atongeria betu no twinabo kuma MCA monka MP hatukuromba utethio ura tumba gwakira mwakuru ucio kanyomba kangi hena inya mwana wa ngirindi 9 nawe itukuona gukethwa kwina thina no ntunandi ariuga inya stoko kawe kara arekite gatwirio gutiko ekuruibageria kwa nya mwiriki no kaguo kamwe kabati kamwe ora wina kabati atigerie twina atongeria betu bara twathurire twina MCA twina inyanga abana na aturi na muntu uria akaigua ntu jabo MCA Marogoco inkumuromba atiri no ria kwi na aturi na no thairwa nturene inkumuromba uju ari akiga mugambo juju na ciumie eje oni ura omba gututetheria anguromba gutetheria kiri atongeria bara tuthurite sare ndikiri ukethwa wina kia ontetheria na inya ngairemia
Wandete watethi nontu monkatha inya mwana skuru na ntigone nyevyo wike skuru nontu nyengwichiere. Kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi. Gavana Mutuma Ntwethingia naruritie mashini ya CT scan cibitarine ya Meru level 5 mashini ya tetheria bonene ye kunyiya ngendo cia wita kurayo chutungata bo hakiaria Gavana Mutuma na inyiletie wendi bwawe utiira ruangiro kimairu kwithira rukiagira. Narua Gavana wa Meru no Reverend Mutuma Ntwethingia no mbete kurigire mashini njeru ya CT scan aya gisibitari nene ya Meru level 5 mashini leba bwite ni iraruta gisibitari ji kwa miaka 2 mithiru. Nataka niwashukuru nyote kwa sababu ya kushuhudia historia ya kuinua hospitali yetu kupitia ufanisi wenye tumeleta katika hospitali, kuzidua ufanyikazi wa CT scan katika hospitali yetu ya Meru Teaching and Referral Hospital baada ya ukosefu wa hiyo mashini kwa miaka 2.5. Saizi tunaomba watu wa Meru na pia wale wa kutoka nje ya Meru waje hapa. We have the state of the art CT scan machine in our hospital that is ready, and our staff are ready to serve and give the best health services to our people from Meru and beyond, because this is a referral hospital that serves like the entire region, eastern region. Mantujaja commissioning ya CT scan miaka 3 mantujaja tengi kumbika anto baraumaja bageta Nairobi bageta nangi gwita kuringwa mbicha iji group cha WhatsApp ira to format batwe cha uchanga mbecha iji i group nyingi bono but nande mheshimiwa governor ngo guchokeria nkatho ni onto gotonokia murigo ju na tukomba gutethia antu betu na njira ingi tiguchanga mbecha cha CT scan jonto nande CT scan iriringwa utheri na shaja chibitari iji ambuge na arua ikigurwa gukunene muno ki community yetu Meru Teaching and Referral Hospital tumbite kugwata one of the newest machine that is AI modulated kenda tomba kuthithia diagnosis kumba ki machine yu na nandi kirema batongeria mbetha bakira Gavana kinya muriko jo andu baba ingi maturene nyuketha jukinyia na baja assembly bakatethire muno kaginde kana machine iji irabatara kuthondekwa tonto Joey mwerekera jo mwero nonto antu beto sana turingerwa mbicha guchanga mbecha cia CT scan kenda beta nara kuringirwa ome nara private rimwe muntu akethora imwe kuru ate ukariga antu mukone ndaikera kwagea na njari njewe ni baute atori akaringira muntu mbere ule oringairo imweshimiwa so batyo ja assembly na committee especially ya health governor we are very appreciating governor kiranga kuria nonto batwe uwe na assembly tukurita nguture amwe na witikanĩria is not a problem rĩrĩa kwatuĩka twĩna supplementary no tukũripea nyumo ĩrĩa is around 3 million 4 million. Muthuri Murioki Oro TV mutirĩ wa Kangangi. Atumiri ba barabara ya kuma ntoto-ini ukulukira ku na mwanka kinisi batariretie kurea kwanirwa kwo ikuthukanga kwa barabara yu ntuba kwa thira ikwangaratanitie ogendi hokamatine nya biashara iromba reo ni DKMC wa Mwathi utira barabara ini kwithire kiagirithwa mpere ya mbure tambiriria kura ya buratutariru mwandiki wetu Antheto Nicholas Chabari. Thirikari me tutire kinya manto barabara loi ninge bwe kya babu atongoria bathurerwa ni anto baba thurere ibo botina kya wabo bagitara gwati borabo ithirite bukionekana barabarani ya kuma atontoine kugenda akona amwanka akongampio barabara ira batumagira akuthi indoanda bebumeria abongwa andikenda abathinambe na kuthikathika amarinya amara mari kuno nto bakwithirwa thirikari ni abatejanirie ebonene barabara yeto kuma katontoine mwanka akongampio na kwa jesio barabara yeto imeburu mera kwe kinya menga wetaitia na menga ethio kethwa lakini anto kwe kinya bataitia menga no to bakalera to kureswa mwera bikibiki tayari itio kinyia muche menga barabara yeto ithokete twekangite bikibiki ciato cikuthira maoro anto beto bakunne kangira maoro bamwe kinya bari
Othai kwe wembendiresi kwe pasa wembendiresi. Kibiki tutari acho saidi edringi manada to nkonio kinyanja. Lakini thai ngiri na ngiri ete kuoneka uchumi bwathokire. Boibo ndiwa barabara yetu ye. Nyo usumi bo mutuate usumi yaite kabati ni mutuate na thonto betwe embenothi enyo pipe ya kureta usumi no tonga ye ende bakiorota akiara akiaokire MCA wa wandi ya mwathi to enrithuranira mutungi lele tona katubwithi barabara kenda no antu beto at least bedro bari na fueni ukubwende no komyende kukario u mutungi nwe aturito mujure mutungi lakini toyuriye mtu mutungi yake utibinge toyuriye mutungi toyuriye yo atwira ira no ntwa kwithura mukai ura atura mbujuriye ni no kinya ine twa akiwa kinya kwa mutungi weto koria twamwere kura eta ko mama kana twamwere kura atoritira ngwe au ambere nikawera wale bale nandro nwe thai kweyire ngabanonge na kuma ngabano wale kwa tutamona twemwera mutungi we aore na tutiokira owe katwasiatirie njira katwaramba murungu ura keri katwerie na itokuwa ntukweru are kinyoke akwethurwa weterete kuya 2027 ukiakuya njira etore ngabana ndemwe no ntoi mukiri murungu no lelie barabara ye ya katonto ene mwanka kongwa pio kwa jesio akezo ingabana orabo wa eta maendeleo ya Kenya netere ye ku maendeleo so ibabati ku yang ground bwa tweta bwa twera maendeleo yara bwa bwithi ku mangabana weta kumambiria Tegembe North Betan Class Chabare Togeta mbere ni ate akari wa dini ya Karamaiba ichumiretie kumeneria dionga ya gavana Mutumanteri bakiwote matunda bona kumanena kweya kwawe ibolotete gavana u ni uteanilia mabataro yo bakiwa mbeche ira atiere abaiti menyoba tethia ibachokete bameneri nya MCA wa James Mugambi bakiwa na bateaniletie inyawe kato kondo kuratire mutuma wana kere MCA mbeche na mnoto kala renje MC Mungavia MCA Karama bila baweka anura magano na weka andra Mundonyo bicheke to gromeoria mutuma tote meineria mutuma to andro kwera atrere turenda barabara ibo na standard ndira khawera abutha kenyo no nto barabara khawera abutha ke barabara chiagro maram na chiakinywa na chiagro drainage na chiagro karavati na ngavions lakini thai kama kuremage mutuma bairema betete kwenja otheri thaira kukaura umeote mtu atu barabara inyemwe gichokairia mheshimiwa antu ethingia nkatho no ntubwa kuya kulungira Karama kuya kushundia mashindano yana betu baraba chetha ndene Karama ward na nabwithirie boya lakini makosara kuona yakibwithika kithirikari ya county government antu ethingia ni kwithira uni ndanotisire ward ira ingi chionthe aliunga aya na 1 million lakini ndene Karama araya nire ngiri 20 patu tureregirite atwira aka revive mbwao ira imwe inthangarine ira iremerete kwina mbwao ingi iri ntura ita wa Kiaramu nyo iremerete kwina mbwao ingi iri wa muti utikirira wananchi baina thine rui tuteregirite rira twaturite na wingi ura tuyo muthikirira patwe tureregirite mheshimiwa aturetera ka project kaine tumi no ntukithai muthira ake tureregirite tuya kunengerwo ngiri 20 mbeche irabu yaira kunenkanirwo ni PA wa MCA patu kento kage tumisete buru patu ya karimambaranga kokinya tha 11 tukanjira kuinga no ntubakiundu no ntubambere gitakira twekirerwa batu gete tumaira tutiona weru tukaraka nyantu tolanire buru MCA wetu James yani riraenda kura yana kiantora nyetora aitora bweto lenga tumwa kura lakini rire kuona kura cietu atirikana nyaketha kwanto bari ambaranga aya kare yangu kwa elera mpempe Rais William Ruto na kinyete kimambura ya wekira igare musingi kimurandi ya vipingo special economic zone akinyete kaunti eu yekiomano kia biashara na inya onjorithia
Kilifi all the way to about 30 kilometers, done. Done what? To Blacktop, finished. Yes. Just around here. Yeah. Na tulisema kutoka Nyali Bridge tutaweka dual carriageway mpaka kwa Kashengo hapa chini. Hiyo barabara tayari mnaona inatembea kwa kasi, na mimi nataka niwaeleze watu wa hapa Kilifi. Pia nimesema sasa hiyo barabara ikifika pale kwa Kashengo tutatafuta namna ya kuisukuma dual carriageway ifike mpaka hapa Vipingo, ndio ile viwanda zitakuwa hapa sitapata nafasi ya sawa na ya haraka ya kupeleka mali yetu kutoka hapa, ili tuwache kutumana raw materials. Kwa muda mrefu serikali ya Kenya tumetoa pesa shilingi bilioni 1.1 2.1 billion ya kuunganisha nyumba za wananchi hapa Kilifi. Kati ya sasa na Disemba nyumba 21,000 tumetoa shilingi bilioni 18 ya mambo ya affordable housing ya Kilifi County. Manyumba inaendelea kule Kilifi North, inaendelea Kilifi South, tumepanga ya kule Malindi, tumepanga ya kule Rabai. Hatutaki siasa ya fitina, hatutaki panganga na porojo. Tunataka kila kiongozi kutoka MCAs wetu, wabunge wetu, magavana, wale mawaziri na sisi wote tufanye kazi ya kusukuma mambo ya maendeleo mbele. Hawa wananchi ni watu wako na akili. Pale mbele kutakuwa na uchaguzi na watachagua viongozi wenye matendo yao inaonekana. Ikiwa William alipita hapa akaonyeshwa na Mung'aro na Ali Hassan Joho, watu wa Jaribuni wanapata shida na barabara, hawana barabara ya lami, akaamua ametuletea barabara ya lami. Jamani, chanda chema kivishwe pete kisivishwe pete. Anayekufaa kwa dhiki ndiye rafiki. Onyo langu kwa wale wapinzani, mimi najisikia wanajiita United Opposition, na wao wenyewe wanajua wamekatika vipande kama sukuma sokoni. Lengine nataka niwaambie wale ndugu zangu wa United Opposition, uraisi si asali kwamba ataambiwa ramba wewe na wewe mwingine ramba huyu. Wendiana uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Factory erebwithakia mabati ya mathongi yene inyana ya kuguna mubuko ni oraino mabati nechindete machindano ya Jubilant Stewards of Africa Pace Setters bike wakikumania boku ethira bakibwithia mabati ya class keguro. My name is Andrew Murungi, the Managing Director of Rhino Mabati Factory Limited. We are manufacturers of custom-made roofing solutions. We are factories based in Meru, Kerugoya, Kitengela. We are very excited today for this award. It's a continuation of many awards and accolades that we continue receiving as a brand Rhino Mabati. We want to take this opportunity to thank our customers, the organizers of this event. We are roofing for many generations to come, and that's why you see we represent generations here. For us is to thank those customers who continue, customers, roofers, and all those continue working with us for the last 10 years of our existence, that we have managed to grow this far. In terms of, this is an affirmation of what we continue doing. It's a signature of the quality that we promise our customer, customization of our product, quality delivery, good customer service, and that's why even from the outside they can recognize what our team is delivering to our customers. It is a continuous motivation because it's a sign that, and it's again, as we say, it's a signature that our customer appreciate what we are doing. The society, the nation at large, because we've grown from a very small entity now to a national brand that is appreciated across the country. Wendiana uguri
Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Katho cia mwanya muno no ntubokona kanya gakwatana badu kindeto chieto tiantukerwa aringa kwendera utukobubweya onimbeto awini wa Kinyeru na mwonanilia wetu wa mathithio utukobwerwa rio kari Purity Richard.